chibai ule voin hi August ni somni pathum sang ni le somni pakhat thotan ni ania CDM thlopa wanga military council ten mantur arrest warrant an chua awat voi ni lai lo dong to tu film star phui phui chu nilikalta August ni som pako zan khan apa in covid awangin alo boral san to a tuna hian abiruk na hmuna covid-19 a positive ti hriat ania aleina tom tak zet ani annu pa a CDM an thlopa wanga military council ten man theina arrest warrant an chua tak tuna mun him lama bibo mek zai thiam le film star chitu wei pa u zowin metal zone recording studio nei tu chu voin khan covid wangin aboral ti hriat ania pa te ruang kil theilawa om milarte an leina tom tak zet ani August ni somni khan Sian State Ngiaule Pin Township Kinmun Chong Middle School a zirtir tu CDM thlop Raipur Doji Mimyo kumsam thummi chu covid wangin aboral ti hriat ani mitlom ngai le patak CDM a phusapol arrest warrant an chu awanga ram hnuaya thali chuang khosato film star lar mien mo koina chuan aduat a ui maya I aboral wangin kathung rulang phuba kalamo lang te in aral thuam nen social media a post ani mien mo koina hian akar man tau takpo a hral ral to a ram hnuaya pa te zongin anzuat thin ti hriat ania amero chu mi khongai le leina ta wanga tanpui ro du lova an chung ko hian ram hnuaya an la kho same kani D-Day anai to boka do ang san su chi fa panau pangjok kim arrest po in a chen na London kho puilama Myanmar ramtan theitop chu in donation akhon mek ti hriat ani military council sipai pakhat aral thuam MA1 le silaimu sangthum baka hand grenade pasari telin mun himlama atlan sia thu le lomman sum an lo pek thu hriat ani film star tu su thana po tu na tanga rei lo te a pa ani ve to dona no ter hisele dum tak an nei ngei kan bei sei Mars ni khata boralta believers ko thana seya Benjamin talun chung thang sia jengnan anupui siama Julie thang le afanu Iris thang ten voin khan rengona mihar sa te tan bu fai bek za an donate thu hriat ani thakhat chungin PDF polte haral thuam pevek don National Unity Government NUG chuan military council te dole turin ruam na siam meka mun sang din mi puiveng him tu pol PDF te chu athai anga haral thuam silai pek an tum thu NUG Sarkar Defense Minister Uray Mona chuan asoi NUG Sarkara Ministry of Defense Department chu ethnic armed group tenen tangrualin thunaina la tu sipai chu arwala dole na tur D-Day chu anin ron meka ruam han an siam bok ti hriat ani D-Day chungchang soitam lo turin PDF thalaiten Defense Minister an ngen D-Day chungchanga soitam lutuk lo tur le interview vela chanchin kimchanga soiwak lo turin PDF thalaiten an ngen ti hriat ani nakena thil ti har satu ni tir lo turin an ngena chuti rualin interview vela po zochi lo le chanchi lo angchu changam lo turin an ngen bok ani D-Day ti hi soiwak to lo ila tuna hian D-Day tia kan auranga wangin nuailama thokte omati harsa a khuakhir an ni pha a D-Day chu tan ani huna chi asoi atha chutianga atakram thleng thei tur tak po in NUG how to ten minron puiro se ti in PDF thalai ten an ngen ani mi puilama kir le tur sipaite mi pui sipaite nena in kai hnoi NUG policy NUG Sarkar chuan firfiak military council uipa anga omreng sipaiten mi pui semna pek andong don ti warning an pea mi pui lama rontlan lu sipaitele police te service to zat kum nina reng le pension te chu NUG Sarkarin mo phurna alak zui mai baka tun din hunama mo sahimna chung ko himna le khosakna atana mo phurna la in atan pui ti ruam hanna anei thu hriat ani chu baka din tharle tur Federal Army le Police Department lama napoimo le ni napoimo chelthei tura ruam hanna om thu po hriat ani CDM alut sipai chungte sahimna konga mo phurna kan la ang ti in NUG in asoi sipai thunaina daudala CDM movement atel sipai tele ansungte sahimna chu National Unity Government NUG in mo phurna alak thu NUG acting president u da sila sain chuan va ina thu chu asiam
sipai in thunai na ponglak nuwa general min ang hlain kai suai military council in mipui chunga tharum thona chi sang sang thlengte tor thei to lo sipai hmuna officer sipai lubok cdm luta mipui tenen an thokho chhozel ti mu ania chuti rualin sipai hmuna sipai officer ho cdm zom du tam tak omma se an chungte sahimna an lungkhama wangin cdm an lungam lo thu military hospital pakhata officer in rfa ashil ani tundin muna cdm zom sipai te chu sipai mun pon lama chungte nei le chungta ngei tu angai lo tlangwal ani deuh tlang puya then khat cdm zom sipai te chuan an chungte mun him lama kaltir masa in anhuwa cdm an zom ve zel thina cdm ludu sipai te tan nug committee pakhat chuan tanpuina ruwa manin an mani mai baka an chungte sahimna ngai tu sakle an ni na le pension te thlenga ngai tu chhun zom ani tur thu riat ani cdm zom sipai te chu lokap lo turin alliance pol le tol chung pdf te chu riat tir vek ani to thu nug chuan asoya cdm lo lu sipai te chu sum hanga choi moi ani mai baka an sahimna thlenga ngai tu sak ani tur thu karen ni national defense force le minda cdf ten an lo puang to boka february ni khata tanga thunei na lak ani hnuwa cdm zoma mipui tene na thokho du sipai zariat vel anum to ti cdm zom sipai zom to za chin sia tu pola roi tu cdm captain lin thet ang chuan rfa ashil ani mungyua kaliwa kongpuya melnga toll gate hal ani sakai region yinma pin township chunga mungyua le kaliwa kongpuya mungyua kho company atanga bot system kalpui melnga geta august ni somni pathum jinglamdar khatvel khan maya hal ani thu tol chungmi tenan soi tol chungmi pakha chuan ni jandar khatvel atang khan hal ania mungyua khokong kaliwa kalna melga get chu an hala tu te ti nge riat ani lo ti in rfa ashil ani chu get halna a chuan motor ke so pani nei pakhat le private car baka lungzaina horsepower zani nei po akang sevek ti siat ani chu baka kumsomli pangami gate manager na thokchu ansoi sakna satawangin mungyua civil hospital a en colony thu tol chungmi ten an soi ani sipai le sipai in that sakai region yinma pin township kwe chang khobul mungyua yachi kaliwa kongpuya voin august ni somni pathum chhun khan sipai le sipai intithiam lovin anin suala silain anin kaptona an pani in an thi ve ve ti siat ani tol chungmi pakha soidan chuan tuken jingkara mungyua yachi kaliwa konga get hal ani chungchanga military council sipai te an lokala kwe chang khobula inma chonin anin hiala anin ka ve ve ti in a soi sipai pani thita te ruang hi mungyua lama an phur ngal ti siat ani tamua pdf le military council sipai te in kap sipai somni vel an thi tukin jinglam khan tamu khopona boc petrol dor bula military council sipai te le tamu pdf te anin kapa sipai lama mi somni vel an thi thu tamu tol chung mi ten hena tanga riat ani mfa tamua information in charge pakhat chuan jingdar rukvela anin kap tana dariat nulama kan tol sona gorilla tactica fight tur zongin mi somni che in kan thok chuaka anni lamatanin mortar silain voisom thumvel minron kapa chutianga minron kap chungin anmel kem bangkar thleng kan lu chil thaya sipai anlo tam khop mai tamu khochunga force ho anon thlen bela wangin kan tol kir le ta ani technology high school bula sipai backup lo thleng ho motor pakhat chu athal top mai military council sipai som pasari vel thi in hliam anom nual bokti damdoi in lam atangin chanchen kandonga kaini lama chuan pakhat athia pakhat ahliam ve bok ani ti in khetet media ashil ani tamu pdf nena thokho pakhat chuan pdf lama po thi an oma sipai lama an tamjok atir lama sipai pasari riat vel an thia anuwa sipai somni chu damdoi in pan pui an nia chung jinga tlem te chi andam chuak ni in thu kan dong ti in a soi sipai lam backup force dang ron thlengin anun ka zui veta ka wangin pdf lamin mi somni somthum vela darkar thum chuang an lo bei nuwa thile hliam tlem thei ang berin anin thiar filim thei ani tuna chuan khochunga martial law an puang to ti thu kan donga khochung konga jinglamdar som nulama pon chuak lo turin an awa nimin pi khan pdf lamin tamu nan phalong sikula inkul sipai ho chu bomin an voma sipai pani an thi ti riat ania chumi hnuwa khochung hel na konga anin kap le bok ani ti in tual chung mi pakhat chuan a soi ani
KNU Brigade 5 Control Area ni chung in kana Military Council sipai le BGF som pani thi in mi som pakua in hliam na takan tuar Karen National Union KNU Brigade 5 Control Area August ni somni pakhat le ni somni pani chung khan Karen National Liberation Army KNLA le Firfiak Military Council sipai le Border Guard Force tangkopte inkara inkana tumkua zet athleng mana Military Council sipai le BGF lama mi som pani thi in mi som pakua in hliam na takan tuara KNLA lama thi le hliam anom lo thu Muto District Brigade 5 te chanchin tarlan na atanga siat ani kan paleta tual chung mi pakhatin bom rapuakin akele lam abung kan palet khuwa mioma veng number 2 yan aung yan dana pakoda bula Military Council sipai te bom kam su pension latura u yen lamatanga kal kumsamruk pakhat mi ulai suaya chuan rapuakin ake veilam khum noi zong achiat vek thu riat ani he thil thlen hun hi sundar som pani vel ania Township Red Cross Pola Nurse Hovin and Colin Kanpalet damdo in atangin pakhau ku damdo in lama anda luta Kanpalet Township Red Cross Pola thunei tu pakhat chuan bomkam ara pu na hi khochunga ania amun chu bike le ke kalna pumpel kongani ti in asoi Sian State Marlama Military Council sipai Operation KIA 10 bomin bay Sian State Marlam Mantong le namatu inkar Panlong Kongpenga Military Council sipai te operation nei turchu nimin jing lamdar kwavel khan KIA 10 bom mangin an beiti siat ani KIA Brigade Li Noya Battalion Riatin bomin an bei thuta tol chung mi pakhat chuan bom voi ni an tipuaka sipai lama thi an oma ma se hlawa wangin tuma in an ngam lo ti na soi chulai mun naivel om khuwa nan konga mi te chu an tlan sevek to ti siat ania Sian State Marlama hian sipai tele KIA MNDAA te chu anin ka prenga in kana mun nai waya khomi te po an tlan chede ureng ti siat ani Sian State Aungpan Railway Staff dalan pani tha anni vo in August ni somni pathum jinglamdar somvel khan Sian State Aungpan khuwa Military Council report petu dalan railway staff kuwe min thun kumsom thum mi le kuwe yanso kumsom thum pathum mi te tha ani thu tual chung mi tanan soi Aungpan khomi pakhatin RFA shildan chuan Aungpan khu atanga kongluen kholam panna rail kongsira vaimim munbula an thata anni chu railway staff anni ti in asoya an tha tak te hi CDM a antel ve dulawa CDM a telte an vo thida chu wang chuan Aungpan tu sip chunga aruk arala chepolten an thatti in tual chung mi tanan soi ani Kachin State Tanain Township a KIA le Firfiak Military Council te in kap Kachin State Tanain Township Nambu Namkham Khua Lut Firfiak Military Council LIB somsari pali le zani somko pasari tele KIA Brigade sompali te su vo in August ni somni pathum jingdar riatvel khan anin ka thu tual chung local news atanga siat ani chu mai ba ka chonu dar so pakhat vela tanga dar so pani thleng tanain lui le san luen lui lama tanga lut Firfiak Military Council LIB zathum sompariat le somsari pali tele KIA Brigade sompali te nasa takin anin kap le a Firfiak Military Council lama thi le hliam anom nual thu tual chung news atanga siat ani bok Police te dot thu alang le ta rangkachak le poisatlan bo pui anga min pu hi Military Council min pu chiat tumna le ril rulam game ani ti in Police Sergeant Zowin Min chuan asoi Second Region Yinma Pin Township Police Station a Police Sergeant Mountain Tiako Zowin Min chu August ni somni jinglam khan asilai kenlai pakhat nen CDM Zomin Atlana chuti atlan chuana chuan asilai G3 le amuza somni chi ala a ma se ranga chakle poisa te tlan bo pui angin thu athang ani chumi chungchanga DVB zona chu Police Sergeant Zowin Min chuan online a ka chanchin tarlan ka hmuwa ma se hetianga tam hi chu kaini angrengkin kan kol thailo Police Station Officer chunglam hovin an khoi thina kaini Yinma Pin Police Station a hian district le township lam ho kan omveka hetianga tam thilman hi chu township emo district level officer in Station Officer chu direct in akol tir thin ani kaini ang chuan thil dang nem noivel ang chi akan kol thei hemi chungchanga hian in thiam lo na ka nei lo ka in nam noi lawa
police dangte po in an thiam vekang ka ken chua chu ka silai man lai G3 le amu za somni abak chu ka thom no hak lai hi ani mai thom no po mun him lama ka thlen nuwa thianten min le sak chop sil ani ti in asoya hetianga military council lamin thudik lo an thedar chungchanga ani chuan hetianga military council lamin thudik tok lo an thedar hi chu ril rolam game ani bera helaya omtinom lo turin min duwa ani lo chuan khang thil te kha kei min mo pu in then khatin an lo da bo po ani mai thai keima ngai dan anga chuak kani angin mi puite nen tang hovin hlotling turin atop thlengin ka kaldon ani hetianga chuak chak hi an tam hlea rel ru tak tak pelovin an omvel mai mai to a phalnala ka chua thai ani box si lo kei chuan chuak ve thai se ka tia engtikong zong po in khata om kha ka pai to lawani ti in a soi chuti lain military council sipaiten yuata yuwa khoa anu le pa te in chu ti sia in anman ti hriat ania ma se anu le pa te chuan police sergeant in CDM azomti an hriat lo thu khoa omten an soya sergeant zawin men chuan Myanmar police te chu sipai thunei na hnuai atanga tal chuak vek turin a fui bok ani sipai tlan chuak le ta pago khohel na leya duty sipai panga te chu nimin ogas ni somni pani khan anral thuam tenen an tlan chu athu pago kholal leina hnai te hnen atanga hriat ani ama po in mi pathum an lo tlan chuak to a ma se tu manan soi chuak lawa tu na mi panga an tlan chuak le a anral thuam te an tlan chu apui vek bok ti in tol chung mi pakha chuan a soi ani matupi chian pian khu a sipaiten mi panga man le ogas ni somni pani khan chin state matupi township champion khu a meichia pakhatiamin mi panga sipaiten anman thu hriat ani heng an mi man mi panga te hi kho khatami vek an nia biak po thei lo le khoi hmuna nge an da hriat ani lo thu matupi tol chung mi pakha chuan a soi ogas ni somni ni khan mi pali an mana voina mi pakhat an man bel le kha ania ni thum zet ani to a tun thlengin chu an la ni lo ba ka khoi police station a nge an da ti kan hrelo engwanga man nge ti po kan hrelo meiche pakhat an man tak dula le lewin chu an man ni okas ni somni zandaru khan an chua to a midang mi pali te chu an la hrian thu hriat ani matupi township atanga hlawak lo champion khuwa an man tak mi panga te hi nula ma le lewin ko di jin thang ku tel tu ku thong pai le ku santain ten nia minda chege ta le fanai khuwa le matupi check get in kara an man te an ni chutiang vekin april ni sari khan CDM marin hlelmi panga sipaiten an man to a tun thlengin an chuari lo thu hriat ani man to kan palet thalai te chu mi pakhata cheng noi somzela tlan chuak turin military council in anti chin state kan palet township chunga bufai thierlu tu te chu military council sipaiten kap tura thupek firing order an chu mai baka chan omlova an man thalai te chu mi pakhata noi somzela tlan chuak turin military council chuan a hriat tir ti hriat ani kan palet tol chung mi pakhat chuan man tok apiang chu police station an thlenga tlan chua don chuan poisa choi angaya kul chua le te chu an tam to khop mai mi pakhata chiat noi som angaya pek vek thei lo chuan noi nga pek masak angaya then khat ero chu mishing an mana an thil nei telak sakin an chua le bok ani voina po khochung lama an stick le ani ti in a soi kan palet township chunga military council sipaiten civil mi somni chuang an man to a atamjok chu poisa anin khultir le awangin anon chuaka ma se mi pani chu mi puiveng him tu pol CDF lam ne na inzomna nei ni an rin tlata wangin chu an har satti hriat ani voin lam khan kan palet chung chu ama aya khuwa khirni in bu fai thiar tu te chu military council lamin firing order a chua to wangin bu fai damdoi ei tur phur te chon mana an bung ruaten lak sak boka wangin khothen khata chuan eile in tur nei to lovin har san an tok mek ti hriat ani august thlatir lampo khan military council sipailamin zanlama chan omlovin silai me puale civil mi te chenna in dapa anthil nei lak saka sual rong an bol thu po hriat ani tahan kalimyo le a chevel chanchin lo ngai thla ela nimin ogas ni somni pani sangni le somni pakhat khan kalimyo wa covid-19 awanga thi mi pathum julai ni khatatanga ogas ni somni pani thlenga positive wanga thi mi zale pali rin hlel wanga thi mi zaruk somni pani anwain mi zasari somni paruk ani to thu hriat ani
nimin ogas ni somni pani sangni le somni pakhat Sunday khan tahan bazar kongkam mi vaivak an tlem dewa chonhulama ni asa thale a mi vaivak an re hle vo in ogas ni somni pathum sangni le somni pakhat hian tahan le a chevela mi vaivak an tam hle a tahan bazar po alun hle ani tahan bazar re tlem lo tar lang ila mai an hna tel kha cheng zani sa ne na vai mim chum sabuti plate khat zanga mohinga chawvar plate khat cheng zanga cement a bag khat cheng sang sari prek bu khat sangli le zathum rangwa fit ruk phe khat cheng sanga le za bike ke puncture pop pakhat bel man cheng sang khat bike 125 kenzo r chiat noi ko le singaman ani thu riat ani tunlai takhian badminton khel an warsot lea tahana 3s le c2 indora manchoya in khel an thanem lea tlai khat mi pakhat sen soza thi chiat sang ni vel ani satoma chin sport sanmyawa vuite tangphila le indoor mun then khata badminton an khel hloma tlailama anin khel tlang pui kongkam le mun oldewa exer lakna na badminton khel po an thanem sot le ti siat ani Asian Assembly a sipai palai telphalna CRPH 10 dem Asian Legislative Assembly a Military Council palai pakhat observer anga an telna a democracy and khuma Military Council te thlopna ti in CRPH 10 andem na sathu vo in an thu chuwa an tarlang Asian Interparliamentary Assembly AIPA hi Asian Legislative poimo zwal takani wangin atum somli panhina chu ogas ni somni panhi khan Brunei a nei ania he assembly a hian Myanmar hluet do palaya tangin CRPH chairman u angchingyun International Relationship Committee member ni bok domiat tira thun le u situ maungte tel turin mingthelu ania Asian Parliament Assembly chairman HE Pehindato Abdul Rahman Tei chuan Myanmar atanga CRPH palai kaltur an thelu te chu alo hnol tak thu CRPH thu chua atarlang AIPA chairman hian a hnol na chan hi engma ria tir om le silawa chu wangin mipui thlantlin ni lo Military Council te observerin antel tir ta zoka democracy kalphung zo lovin sipailam andu sakna hi CRPH hian adem takzet ani he anthil ti langsar zet hi alungsia thlaka ram sang sang te po in andem hle AIPA hian Asian ramjinga human right democracy security le zalen takan omthaina turin andan zama achung kuwa international human right thu chuwa section somni pakhata apo leinei taka thilti akhap thu atelbok chu wangin tum somli panina AIPA assembly a anthil hnol dan hi thil za thlak zinga chinsia thlak aninge yang an hnol chan engma initiative om box silo dan anga thlantlin te hi rorel na tel thei oma moi ani thu antar langbok ani venglal thatturin sipaiten Yeranapong United Football hotu berantir Mandalay khopui Chian I Tazan Township Pokon Chevel venglal administrator thatturin sipaiten Yeranapong United Football hotulu ber aru ka antir thu vo in khan sipaite thu suwa niusa antarlang Ogas ni som pariat zan dar som pakhat vel khan Chian I Tazan Township street number somsari panhile somni pakwale number somthum inkar Patkong Chevel venglal administrator officer sipaiten luchilin ankapa venglal kumsomli parukmi u angswe thuna ankap hlum ngala hemituma hian Yeranapong United Football hotu ber win and so PG tia riat hian thattura arwam handruk thu amantu tanhena tangin riat ania win and so ero ahim thu riat ani sipaiten silaya kap tu ni anpu kumsomthum pathummi ku awmiu cho tachi tia riat le kumsomni pakhat mi bike khaltu ku khan sin tu ma se tia kaute chu Chian I Tazan Township street number somli parukle zale pangana kongkil lodging house pakhata anman thu sipai thu chu antar lang ani Military Council te thu chu dan chuan u angswe thuna vaiwan a en thlatu kumsomni pariat mi jinmin paya silai pai pontu kumsom ngami do yimyo ti le bike thuruk saktu kumsomni pathum mi ku awmiu miat phu baka antlan siana tur kong ruam hansak tu kumsom thum parukmi turain thun becho tia riatte anman ani hemi rual hian SIG Sower 9mm pistol pakhat amu somni pasari silai mu bom bai pakhat le manrothen khat anlak saknual thu Military Council ten newsa antar lang ani
ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye